Sanibona. Ngiyathemba niyaphila, ngiyabingelela bantwana baNkulunkulu. Namhla bengifisa sikhulume ngento iyeka yafika yakhulunywa umoya oyingcwele yaba umbono. uNkulunkulu uma ekhuluma kulamalanga ukhuluma ngokubaluleka kokuba nemisamo ehlambulukile, imisamo engcwele. Uyibeka ngokuthi ukuhlanzeka noma ukuhlambululeka komsamo wakho kuyindikimba noma kuyisiqalo noma kungukhiye ukuvuleka nokulunga nokukhanya kwezinto zakho. Umsamo, ukuhlambululeka komsamo wakho kuyisango elikhona ukukulekelela noma ukukungenisa, ukukuxhumanisa noNkulunkulu. So asiqale la. Uthi uNkulunkulu uyazi ukuthi nolwazi nobakhele. Ukungcola komsamo kuyakwazi ukuthi kudonse amadimoni azohlala, because amadimoni can steal or can take amadlozi awavalele or ayowalahla emfuleni, ndawo hlathini kuphi. Then afike wona azohlala emsamo. Ngalesikhathi ehlala emsamo niyafika nina niyaguqa, niyakhothama, niyakhuleka, shisa impepha, niyaphahla, nenza yonke into, anisakhuleki, anisakhulumi nalabo khokho nalabo khulu, but senikhuluma nalamadimoni, dark angels, dark spirits. Uthi uNkulunkulu ilapho khona-ke ekuqala khona ukubheda kwezinto. Uthi ukuthwasa akukho kuphi. Ukuthwasa kuhle only if kuqhamuka kokhokho bakho, because uNkulunkulu gave amandla kubantu abadala ukuthi bazoba namandla phezu kwethu. So manje mangabe wena uzothwasa but ukuthwasa kwakho akusaqhamuki kulabo khokho nokhulu, akusesikho kuhle, because usuthwasiswa ileya genge emnyama, usuthwasiswa igenge kaSathane, uLucifer. So manje uthi uNkulunkulu even the attire yokuthwasa iya-describe ukuthi wena ngabe ukuliphi idlozi lakho lihlambulukile noma idlozi lakho lingcolile. Because if kuwukuthi wena uzofika uyothwasa idlozi lakho lifika ngomcako noma ngezembatho ezimhlophe, ila sifike sibone khona ukuthi kusho ukuthi idlozi lakho lihlambulukile. But mangabe lizofika no black, red, bani niyazi ukuthi ukhala omnyama nokhala obovu isikhathi esiningi ukhala wegenge emnyama. Sikhumbule ukuthi le phezulu emkhathini kuyindawo eyodwa, but bese kuyahlukana. Sila isikhona-ke kunamakamero evil witch, kunamakamero asathane, kunamakamero amadimoni, then kube khona futhi basendaweni eyodwa but kuhlukile njengoba nakhe emall sino-Shoprite, sino-Spar, sinobani nalaphayana kuyindawo eyodwa, but le ndawo lena inama-room ukuthi le eyalaba, le eyalaba. So wena lokhu okushoyo noma lokukhulumayo noma lokho okwenzayo bayakubona konke, but bese kuba ukuthi wena uqhamukaphi, usukaphi. So mangabe izovela le ndaba ithi if wena umsamo wakho ungcolile, uNkulunkulu akakwazi ukuqhamuka, because uNkulunkulu ufika athumele ama-angels akhe, oGabriel, oMikhayeli, obani, athi hambani-ke manje niye lapha emsamo wakaHlongwane ekhabonolwazi, nifike niyoxhumana nabo. But if kuwukuthi lezi ngelosi zizofika zifice lo msamo ukuthi umnyama, lo msamo awuhlanzekile, awuhlambululekile, zonke lezo zinto ziyajika ingelosi, then automatically uNkulunkulu akasakwazi ukuxhumana nawe, akasakwazi ukuxhumana nedlozi lakho, because even idlozi liyakwazi idlozi ukuthi mangabe lihluleka lihambe liyothi uNkulunkulu, nangu umntwana wethu unenkinga ewu-1 no-2 no-3 no-4, ngenelela thina asikhoni noma asinawo amandla. But how can idlozi lakho lihambe liyoxhumana noNkulunkulu noma ney'ngelosi if ukuthi limnyama, liseva under the dark kingdom, liya kanjani? Yini ebangela ubumnyama bomsamo? Silandile iy'thwalo, bantu bagangile ngemsamo, because manje umsamo can only serve one person.
imndeni ivaleleke wonke because mina nolwazi I decided ukuthi ngibe selfish and greedy, ngihambe ngiyolanda into ezokwenza ukuthi iphilise mina kuphela, ngiyofaka ubumnyama. Abantu manje sebeyoguqa, baguqa kulezinto ekungase sizo amadlozi ezimiselwe, then that is where amadimoni angena khona. Ukuthwasa kaze kube licala, usho njalo uNkulunkulu. Yingakho abantu abaningi athi mina ngiyakhuleka, ngiyathandaza, ngenza konke but uNkulunkulu akangiphenduli. Indaba ayikho kuNkulunkulu but isekhaya kini, isemsamo wakini. Indaba ayikho ekutheni wena you are not God's favorite but isemsamo wakini. Kunabantu noma kunento erongi kuloya msamo, kusho ukuthi okubalekile akulungiswe imsamo. Yingakho ethi uNkulunkulu yena ukuze akhona ukuthi asilekelele, asiqale silungise imvelaphi yethu. Yingakho uNkulunkulu izizwe zonke, ama-China anokwawo, ama-Muslim, amaNdiya, yini thina sibalekele kwethu? I-DNA yakho ithini? Because kusengenzeka ukuthi uhamba ngendlela uthi wena okay mina I will not ngiyokhuleka khuluma nokhokho nomkhulu kanjani, but labantu ekufanele uxhumane nabo yibo labayana othi wena ngeke uze ukhulume nabo. Inkinga-ke manje sebengcolile. Niyabona ukuthi yithini esizimoshela impilo yethu? Yilo yagogo, yilo yamkhulu, yilo yamalume, yilo ya-auntie obone ukuthi yena akaphile yedwa, akabe muhle yedwa, wazoningcolisela, wazonibulala nonke. Umsamo uyindikimba, uyisikhiye, uyindlela yakho yokuvuleleka, yokukhanya, yokuxhumana noNkulunkulu. Athi umuntu kade ngizila, kade ngikhuleka, kade ngikhala, ngenzile konke, mina uNkulunkulu akangifuni. Have you checked umsamo wakho yini? Awucheckile umsamo. And inyanga manje zidlalile ngabantu sithi sonilungisela umsamo. Ayikho inyanga noma isangoma noma idlozi elizokwazi ukulungisa umsamo namadimoni, only amandla ezulu. Amadimoni afuna amandla ezulu because idlozi once kwaqhamuka idimoni liyahlehla, liyabaleka. Ithini indaba? Umsamo uyisikhiye sempilo yakho. But futhi lo msamo wesikhiye sempilo yakho nawu ukhala kuNkulunkulu. Akusizi ukuthi ubalekele uNkulunkulu uthi wena uNkulunkulu asimazi, asikaze simbone, okhokho bakho awubazi, wezwa ngabo. Labo khokho bakho amandla bawathola kuNkulunkulu. Loya uNkulunkulu omphikayo. Labo khokho batho obaphikayo futhi nabo. Angithi abaphika uthi bangamadimoni. Bayindlela yakho yokuxhumana noNkulunkulu. So indaba neqiniso lithi asiyene kuNkulunkulu kodwa silungiseni imsamo yethu. Asiyene kuNkulunkulu kodwa asikhanyiseni sihlambulule imsamo yethu. Kusengenzeka siyahlaba sichitha igazi, sichithela amadimoni. Kusengenzeka awuhlabi, awenzi lutho kanti okhokho bakho bayadinga ukuthi bakhanyisele. Kusho ukuthi imoya iyahlolisiswa. Ingakho kuNkulunkulu wathi mayifika kimi wathi nobakhele uzolungisela abantu imsamo ikhanyiseleke. Kunemsamo engadingi ngisho ukwenziwa, idinga ukuhlanjululwa kuphela. Kunemsamo ekufanele iqalwe phansi. Kunemsamo ekufanele ibulawe, iqalwe kabusha. Kunemsamo imsamo yonakele, imsamo ibulela amakhaya, imsamo ibulele ama-future abantwana, imsamo yonile, kubhidlikile emakhaya, imendi ichithekile, imishado iphelile. Ile msamo emnyama, amadimoni ahleli, amadimoni ayabusa, abantu abadala abamnyama abakhona ukungenelela nokusiza. Asilungiseni imsamo yethu, then izinto zethu zizolunga zikhanye. Ukuthwasa kusiliphutha, okhokho nokhulu bakhona basiwa amadimoni, kodwa thina okwethu ukuthi asikhanyisele imsamo. Asingamfuni ngendlela erong, asingasebenzisi ukukholwa kwethu bese sikwenza ngathi thina sesingcono kunabanye. Mangabe wena unawo amandla, siza, khulekela, let's intercess.